Dapat ongko ke bulan puasa tewi. Are betul nah, kita laku sigus bagus wi. Malah oleh pahala. Bener ki ben yo. Mayo, ada pahala. Mun bulan puasa nggak setia. Banyak pahala yo. Contohnya, Tedung ruah pahala yo. Oi, anak apa aja ban? Metat mano? Mabo di metat mano nang jedeng. Mau ngerongkok lu ban? Main orang. Mau beli nak ban. Beda apa mang ngerenger dah. Nah. Engke. Marah jujur. Ini reman di ban. ya Yang bulan bahasa ngari ya. Harusnya bemenikung ngaronahan lapar melolo. Bengketunahan nafsu ya. Babunya apa lagi yang bulan bahasa ngari ya. astagfirullah enja beni. Iya, awan sih beni. Tak bisa bedi ban, mundi mau ban. Tak kerja main rokok kapolsek. Cek tak anu apa? Aduh, Arya. Pas tak piten masuk orang kucing. Mun kun lako tedu. Balik. Kamu balik ke dat? Pada pas ke? Tore tak tabang, takut dia jauh pun tak tabang. Mbak Andri cong, meleng bekto. Coba, mun berdebak luang. Kunaki, kebaik hal yang bermanfaat. Malah banyak pahalana. Contohnya, ya siom tanang. Payah. Lepas tak peka sekali. Ya, jual lagi dah HP. Malah jual lah bentar. Cek telasan ki abid. Ini nah, pakai telasan ki abid. Tak ada yang ikut. Intina, benjual lagi dah HP aja. Mulai baju, pas terakhir ke rumah. Muntah baju lah. Iya muntah baju cong. Apa baju akin? Cula dimmer yo HP nga Aryo. Mon paju. Tidak HP alpo nga Aryo. Tera kekerem tayor. Sepenting kita lah usaha jual lagi we. Kena representan Ustaz boy oleh pahala. Mai pas makan. Arya de remayo. Cula dimma HP nga Aryo. Mon paju. Ya, baterai lah kembung. Capek pada kermu teori apa coba yo. Apa? Ya di nalo. Andi besar. Andi besar. Beda. Yakin 300 kun. Kerja kalah yakin ke betalasan ya. Dia pay. Ben rasa ke beter. De remah. Mun pesen ben report HP. Kok sedoyo re, mumpung nyari pahala. Saking membeni bulan pasah. Pacuat bi kok pesen jela ben. Enggak pesen kalam. Yelah tak apa. Tipang dam saya kalah.
Ya wi, lah baju. Mayu, bagi kau Ustaz pesedah. Kita rekod tua mana? Mak le berkah pahalana. Mayu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Tujuh lo, Jong. HP nampon pa juta. Kalau udah ganto ngaterakin pesena. Alhamdulillah. Bedes ka telas sedikit, Jong. Bagi pesena yuk. Pak pun satos, Jong. Kenapa cuma udah tang HP? Kita goreng HP sampean HP kona. Baterainya kembung. Layar bela, keker meteor. Ya pun baju mode dah tak larang. Mun kun baju satos, Jong. Tak usah jual. Beli sape. Punya antam benar. Kisah orang dina tak. Dek gambar boleh, cek lampu yang kejual. Aku bagi 100, yo. Kan asindro 100. Arya, ongkos jalan wi. Ya harus saya. Polari sekudak bahala si berkayo. Boh. Dene baju 300. Kema.